الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga palanggungan tiranan, dari naisabkitan nyo hajaman ini, nasarta damikyan ng guru, tagsupo si patumtong waktu Ta'ala, kasi taga magkatutan niyo, di na pong palugay, tukal po siya, wayroon na pwede. Wal, yatapodal siya na to. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladzi an'ama alaina bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala hatiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu hakawiyaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Harindiin na sadya inabutan sin suara ini. In ganap pangadjian iatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat anggatus kauhaan suratun Nahl. Di ayat ini pawaita katuk taniu sinallahu subhanahu wa ta'ala yammalan si mga bariman usug iwan yammalan si mga bariman babae. May taed to sabab iagad nila al taksinguran nila impang Hindu sing kanabihan hamasa nila. Mga anak apo imasa na to ini magkagunahan kita niyo
pangagad a panghindu. In kanabihan, aula-aula na in Nabi Iwan Rasul kahinapusan. Sabab kal na in mga panghindu na sabot kagunahan sin sila ubos na. Aula-aula kagunahan sin kita niyo hauling zaman. Sabab kal na kita niyo ininapusan manusia tataud-taud umat, tataud-taud manusia amuna in Nabi kahinapusan Iwan Rasul. Lagi-lagi tupot na rin to kaniya. Naray nga sabab yadto di hayat ini piyabaitaan kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sinhambuk nabi pilihan. Ipatumtum sinallahu ta'ala hanabi iwan sin umat niya. In pamaugbog sin nabi ini amunan nabi Allah Ibrahim. Khalilullah. Tinggulalan niya ikarua kalasahan iwan kanungnungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yari biyay takatutan niyo mga anak po. Inna Ibrahima sa bunal tuod. In Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kana ummatan. In kaaunan niya yan, umat. Dahil hamang-ama na sin umat, imaman. Imam. Na sin imam nakura. Pangangagaran sin tao. Hapag-agama. Iwan hakabuhi hadunya. Ikarua mga anak po. Makna sin ummah. Mualliman lil khair. Naraak siya sinallahu ta'ala maghindu. Unin hindu niya. Amin sa barang simarayaw. Bang mo kaya ingatan na marayaw. Ingatan mo yung mangi banta simarayaw. Amuyad to mga anak po. In hipatumtum sinallahu ta'ala haummatini. In Nabi Allah Ibrahim iwan sin anak po niya, iwan sin miyakad ka niya. Biyaugbukan nila ini. Imma siya na to magkakunahan kita niyo pamaugbog habiay nindagbus. Imaman wa mualliman lil khair. Maita bihad to supaya imanu siya di mabutas. Dahil nga palsugpatan patuhan, palsugpatan sinatay nila, palsugpatan sin suara nila, palsugpatan sin pito ang gautabaran nila, hari makakadto papalsugpatan hantara sin tao iban tao. Bang maaunin palsugpatan sin tao iban tao, bunga sin palsugpatan sin tiaalukan niya pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. At to mga anak po inambuk. Ikarwa beta sinallahu subhanahu wa ta'ala haumati napusan. Qanitan lillah. In Nabi Allah Ibrahim mutian lillah. Nagtataat siya
Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo pagtaat patuhan. In pagtaat patuhan biyata, unuin dayaw, wa man yuti'illaha wa rasulah, faqad faza fawzan 'azima. Hisiu-siu saja parman sinallahu ta'ala. Dahil mga manusia usugi mambabain. Pagtaatan nila, intuhan nila. Mana sim pagtaat, wala nila na iagad din kabayaan nila. Karawa, iniagad nila kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Paruntungan na kabuhi, iwan paruntungan hakamatay. Uno pa, makna singkanitan, khashian lillah. Nagpapatiko po sila patuhan. Impagpatiko po patuhan, hipag-ig sin pagtakaburhan, tara nila magkahit. Amo yan imbahugbog si mga bariman, usugi bang bariman babae. Khashian lillah, nagpapatiko po inatay nila patuhan. Impito ang gautabaran nila. Hauno yan dumagbos apag ibadat sambahayang makalima hang karuum hang kaadlaw. Dahil nga sabab yan man sinallahu ta'ala. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Halawang paruntungan ng mga bariman. Bangkaw na hinang bariman, halaw muntong na kaw. Tiunuan na siyang paruntungan, amoy mga sila halawang sambahayang nagpapatiko po inatay nila patuhan. Bang nagpatiko po na inatay nila patuhan, nasa mua nara nagpatiko po kata. Dahil nga sabab yan, dahil nga mga sipat, simbariman, usugiwang bariman, babae, bukol laong takabur. Paba sila. Sambilin Rasul sallallahu alaihi wasallam ng Hindua, autuan ko. Pangayon ko kay mo, yung pangatod ko, habaran ko, ako nintaw mababa. Ikara pangayon ko, bang man, yung pangatod sintaw, ako yung tao, kalasahan mo. Ako yung tao, may makadaraakan mo. Kayan tuwa. Na, insipat si mga bariman, nagtataat patuhan, ti mataalno kinatay nila, impito ang gauta baran nila patuhan, hapagtaat iwan pagibadat. Yan malanyad to. Talugay nila buhi. Kato imma na singkanitan lillah, dawamut ta'ati wal ibadah. Wala nila hiundong yung pagtaat nila, wala nila hiundong yung pagibadat nila. May tayad to. Sabab amuad to yung pagpapanjarihan nila, amuad to in duty nila patuhan sa lugay nila bungi, sabab amuad to yung pagpapanjarihan kanila. Parman sinallahu ta'ala panabi iban rasul kay napusan iban sin umat niya. Wa'bud rabbaka. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pagtag-ipon kau patuhan. Huwag pagundong. Humundong na sadyang pagtaat mo yung pagibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay mabutas na inyaway wansin jasad patay na. Sa lugay na tubuhi, nagtataat patuhan, nagibadat patuhan, nagpapatikupo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga anak po impiyabay takatutan niyo. Kagunahan na to ini amalan, aula-aula masa na to ini, yari kita niyo halom kasusahan.
Bangsa yuhon bukong sakitan ni alam kasusahan. Mataod kiarihil kato taniyo wala kiarihil humat na kauna. Kiarihilan kita ni hipagpapasigla sinibadat. Umol nila ibuhan taon. In kato taniyo na mabuti ibuhan taon. Abutan na to inibadat nila ibuhan tahun sindihil kato taniyo sintuhan karayawan. Mahabain pangumulan nila in kitahaw po abutan ta sila ha ibadat yanughara kato sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno pembeta Hanifan. Uno makna sin Hanifan yan. Qasidan ila tauhid. Harap niya sadya pa manghinunggal pa Allah Ta'ala. Panghinunggal niya patuhan. Haatay niya. Wala na palingin atay niya papagsirik, papagkupur, paununo. Mga tuanin si patikatu. Kagunahan na to, amalan na to, hamasa na to ini, manghinunggal pa Allah Ta'ala. Sabab, sa lago-lago problema, hamasa na to ini, panghinunggal patuhan, pagtawhid, pag-iman. Hangkan inilisuan in tao nagtaat, nag-ibadat, di mag-iingatiwan sinagdaakan niya. Nag-iingati siya, wala naghati. Sin amo na yung panagnaan, hipapaingat kaniya, hipapahati kaniya, in pagtawhid, in pag-ima. Sabab amo adto, in tinggilan singkatan, pakaradyaan niya. Na, Hanipa, hasidan ilat tawhid, wa ma'ilan anishir. Piatulid ni harap papanawhin. Pialing niya. Dahil nga kataan, aula-aula pagsidik. Ini kaupat. Walam yaku minal musyrikin. Nagihilas siya patuhan. Taliman minasyir. Nasalamat siya rin nga pagsakuto patuhan. Nasalamat siya man rin nga pagsakuto patuhan. Nagihilas siya. Mukhlisan lillah. Yung mga bariman. Usugi ang bariman babae. Nagahali sila. Timatangkis sila rin nga kasirik. Hasirik to. Wala sila nakapagsirik haswara. Pilkaun. Wala sila nakapagsirik hahinang. Ikato, wala sila nakapagsirik haytikad. Mga anak po. Sa taon-taon, problema hamasa na ito ini. Nagsakuto imanu siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsakuto rakula, iwan pagsakuto sibi-sibi. Na imbar imanu, sugi wambar iman babae. Wala nakapagsirik. Aswara. Wala nakapagsirik hahinang. Wala na nakapagsirik itikad. Na. May ta sila wala nakapagsirik habiyad tindagbus. Tiyanto nila. Annat tawhida aslun min usuluddin. Karena impang hinunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasuwara. Hahinang. Iban haitikad.
puunan iwan usulan sin pagagama. Ikarua, in pangadyan na to dito ayat dito. Wujubul iktida wal ittiba. Kewajiban kita niyo makad iwan simingud hakanabihan. Aula in ulul azmi minar rusul. Nabi Allah Ibrahim iwan sinjunjungan tanyo alayhi salatu wassalam nakalamud ulul azmi minar rusul. Wujubul ittiba kewajiban kita niyo makad wal iktida iwan simingud ma'a ikhlasi lillah salta tapilansing ka-ikhlas parlahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, pila adlaw adya limabay ka to taniyo in halaya haji tujakiruna wa tuallimuna in halaya haji aw ni pagpatumtum ka to awon panghindo ka to haut ba amuna inji mato Nabi Allah Ibrahim na yadto mga tuan dahil nga mga pangadyan na to suway intiap-tiap tao qudwatan lil khairi wa li ghairihi binafsi. Suway intiap-tiap dahil kato tanyo mahinang suntuan. Mahinang sisinguran. Si masuok ka niya, iban mapuok ka niya. Sababu masuwin to, hauno na to kakitaan, hauno na to kabatukan ng mga wiyayta ini, yung mga hinang ini. Amin, simingud, makad iwan simingud. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyayta niya, biya laong na sinhinang kuiwan si mga sahabat ini. Bang siya maway na, tiudlo inupat, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Alaikum bisunnati. Bugbugin niyo yan to. Amin na hinang ko. Iwan si mga khulafa ur-rashidin. Al-Mahdiyin min ba'di. Takaw mga anak po. Na, amuyad to mga anak po, yung pangadyan tanyo, hayat na sabot. Manjari, mari kita niyo, pabayta, si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yawa nila, hakita nila, iwan diungog nila, iwan yamalan nila, dahil nga junjungan alaihi salatu wassalam. Uno yan mga anak po. At-ta'atu wal ibadatu hisnun. Inari si mga sahabat, in pagtaat, iwan pagibadat, timinggil siya, apagiman sa bunan, apanauhid sa bunal, taming iwan kuta. Magkakunahan kita niyo mga anak po. Magkakunahan kita niyo aun taming taniyo. Magkakunahan kita niyo aun kuta taniyo. Ayan tuan. Uno yung taming na to yan. Uno yung kuta taniyo yan. Amo na in panauhid sa bunal. Amo na in pag-iman sa bunal. Tapilan sin pagtaat. Iwan sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. At-ta'at wal ibadatu hisnun. Allazi man pa'alahu hisyushin tauhiminang hayan dakhalahu. Bakasud siya. Pabila siya nakasud, kana minal aminin. Ing kaunan niya, ring mga tao.
nasalamat siya, dahil nga kangian dunya, kangian kumul, kangian na mahsyar. Malagbo para kalain susungon na to, mga anak po. Bukon malagbo para kalain di hadong niya ini. Bukon. Malagbo para kala susungon na to, kubul. Amin papagdayon na ka, iwan sinama mo, iwan silanggong mo, alam, di na makapagtabang. Makatabang da kayo mo. Amuin na complete mo. Ambition, iwan si mission, hintuhan kayo mo. Uno yan, amo na yung pagpapanjari kayo mo, pag-ibadat, pagtaat, pallahu subhanahu wa ta'ala. Na. Bang mo yan na hinangimbihan dagbos, kana minas salimin, kana minal paijin, ing kaaunan mo na salamat korya dunya. May takaw na salamat, di kaw madto pahinang makakangi kay mo, hikamula kay mo, hikasipog kay mo di. Paijin, may takaw nagparuntungan. Di kaw madto, wintaw nagbi-business, in lialawag niya, amuin dakangan mauntong. Amuin, kasusuban sin tao. Sa kawa, kabayaan sin Tuhan halal, bukun haram. Aun tao miyaw, kasuban nin haram. Yung biyay ta da hindi, halal. Kabayaan sin Tuhan. Dahil nga sabab yan, mga bariman, amuyad to in iamalan nila. Maita, sabab sinaumpal tawakan sintuhan, ya ayyuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaikum. Tiyawag sinallahu ta'ala sa barang manusia. Unin paltawakan, tumtumaniu. Unin ipatumtum, nikmat sintuhan yan kaniyo. Baran mo yan nikmat, bata mo yan nikmat, pangdungog mo yan nikmat, suara mo yan nikmat, pagkaon mo yan nikmat, ingkatantan yan nikmat din nga Tuhan, tumtuman yung waysab. Nasa kalitium sin tao, ako sa inilong ni. Mga anak ka po, makabuga ingkabtangan ako. Subay kami, iwan subay kita niyo. Ayan mga tuan. Na, paman sinallahu ta'ala, tumtuman niyo ba ako? Tumtuman niyo nikmat doon kaniyo. Nabiyadi niyan, mahunit, maluhay. Biyadiin, bikulubikum, tumtuman niyo sadya pangatayan niyo. Uno yan, pataalo kaniyo. Pakuni kaniyo natay niyo, panagpapanjari kaniyo. Kalna bang di mayaw natay, dumayaw ing kataan, ang gauta baran, magtag-ipon, magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa, tumtumaniw ako. Bial sinatikum, halapal. Paglapal kamu, sinlapal kabayaan sintuhan. Aula-aula na hama sa natuin. Paaksiru minad du'a. Paaksiru minad zikir. Paaksiru du'a, paaksiru zikir. Yugila sinallahu ta'ala ayat. Uzkurullaha zikran kasira. Patauran yung panumtum niyo patuhan. Patauran yung pagjikir niyo patuhan. Tanyo yan mga anak po. Na, tumtumun haatay. Tumtumun hasuara. Ini katu bijawarihikum tumtumaniyo in Tuhan niyo nagpapanjarikan niyo laway raing hapito ang gauta baran. Nabang mabihad tundagbus kana minal aminin kana minas salimin kana minal paijin kana minal makbulin bang mabihad tundagbus tayo masintuhan pangayo. Bang mabihad turagbus, tayo kabuhi mo, tayo dakawa kamatay mo. Bang mabihad turagbus, tayo mainlapal mo, tayo mainitikad mo, tayo
Niyat. Mayroon magtatayma. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. In matayma, damo rin hinangsin mo. In mananayma, Allah subhanahu wa ta'ala. Magtatayma, Tuhan, in matayma, amin mga nasabutid do. Na, mga anak ka po, amo yad timbiyayta, katutan niyo, si mga sahabat, yamalan nila, magkagunahan kita niyo, mga anak ka po, si mga nasabut, aamalan niya do. Naasubuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, si mga ngasubo. Sa kawain pangasubo si mga ngasubo, magganap panghati, magganap karayawan, magpataod karayawan. Imasa na to ini, aw nakasaralot pangasubo, mangdusta. Dustaon niya, yung pangasubo niya, nagdara siya sa jawab. Mga anak ka po, di man dyarin biyad turagbo. Maita, nag-aabo yung mga subo na magabura siya ni sa binun. Sa imbar iman, bang siya piyang asubuhan. Dinibaita niya, kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, unin pangasuha Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallah. Hisiyo imano siya kalasahan. Ingkatani ni kalasahan. Sa kawahisiyo tuod im pinakalasahan sin Tuhan. Nag-score halom sing klase yaon. Kalasahan yaon si mastal kata. Taon sa nakabidda. Unin nakabidda yadto, kalasahan niya ibang darajat. Allah subhanahu wa ta'ala min nakauna nagbaita. Ahabbun nasi ilallah. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In mga manusia kalasahan sin Allah Ta'ala anfa'ahum. Amuin yung kanila in kamumpaatan. Bukon nila kangi unin atay nila. Bukon nila kangi unin suara nila. Bukon nila kangi unin baran nila. Sa kawa, sangunan nila sing kamumpaatan. Unim mampaayan, hikarayaw sing kabuhi, hiwani karayaw sing kamatay. Unim mampaayan, hikakusog sing pagtaat, hiwani kakusog sing pagibadat, iwan hikat kakal nila hapagibadat, iwan pagtaat. Tamo tuan na amuanin sipat si mga bariman. Wayron lupas sinum nila, wayron lupas sinadlaw nila, sabab yaon kanila in iaagad nila in kabayaan sin Allah Ta'ala. Na mabiyaman hatin dagbus, mampa bukun madarra, ni'matuddin, ni'matin pag-agaman niya. Ayan tuan, alawin siya ni'mat. Ang pari na pinahon sintuhanin nikmat, ikaw yung nagpindah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. So, yung pag-agama mo, ni'matuddin. Uno pa, bang babihad tumampaa, walaysa hunaka madarra. Al-afiyah. Fiddin. Marayaw yung pag-agama mo. O pamakunta o, way sakit, way virus mo, nabihawon tuan pila ni na virus pag-agama. Hinakamari kumangi sa amin taon na guno. Dahil nga sa babiyan, sambil haruaan. Yang Hindu sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Uninduan niya, Rabbana nas'alukal afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal fawja bil jannah wan najata minan nar. Dua ayat itu mga tuan.
Ay nakaw mga mangdurwa salamat. Dua anak kawakatan waktu ingatain waktu tatay maun sin Allah Ta'ala. Ingkatan waktu tay maun sa aun dunhan waktu. Amo na in tiap-tiap sabay. Ayan mga tuwat. Na amo at pangasubo panagnaan pangasubo hikarwa. Ahabbul a'mali ilallah. Yang asubo nila unuin hinang. Unuin hinang bang mahinang. Kalasahan sila sintuhan. Yan, Tuhan yung mga pangasubo. Hikarayaw hanang asubo. Hikakanap sindayaw niya kabuhi, wanadlaw ka na kana. Unin jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karayaw-rayaw ammalan. Sururun. O, gibang kuyan. Tuhan, intaw kiyo kuyakan o ibihan. Ay nakaw mag-usal vitamin. Vitamin E, vitamin B, multiple vitamin, ayaw na. Tururun. Tudukhiluhu ala muslim. Kuyag. Kakuyagan. Iyanughara sintuhan kayo mo. Liapay mo, impagkay mo, bukun ikaw sa dyan kuyagan. Kuyag, pagkasi imang paglasa, pagtulong imang pagtabang, pag-asip iasipi, pagparayaw ay mukahi pakaniya. Yan Tuhan yung mga barima. Na, sururun, tudukhiluhu ala muslimin, muslim. Bang biya, tubukun akadim bukun muslim, akadda sa laong simbata bago, in priority Muslim. May ta, maglanggong kamu. Maglanggong kamu. Inyad to, maglanggong sadya kamo pagkamano siya. Ampay niyaw, maglanggong kamu hang kaatay, maglanggong kamu hang kaswara, maglanggong kamu hang ka waktu, maglanggong kamu hang kalugal. Yan to mga tuan kuyag. Uno pa inang mapahayang mo in taon na sususa. Taon na sususa, naig mo yung kasusahan. Hinang sarayaw-rayaw pa ito. Nagtatangis na patunong mo. Intangis niya ito kasusahan na patunong mo. Kuyag. Tao hiya hapdi. Napaig mo yung hapdi. Itayan to. Na hisiyo nakahinang simbihad turagbus. Ahabbul a'mali ilallah. Nalaong mo, di na ako mag-ibadat, di na ako magkuhan, hinangon ko na dyan biyad turag bukon. Tapil sinyad to. Sinyad to, upamakun saying amod tininak niya, inyaon, saha. Sayan tuan. Nari, manjari magsaha sinuero nuno. Sayan mga tuan. Na, amuad to mga anak po. Hisiyusim makahinang habihad turagbos. Iagad na yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ahabbu ilayya. Wa ahabbu ilallah min an ya'tarkipa fi masjid. Labi marayaw. Magitikap ko sa masjid. Sakawa, kaliuhan sindayaw yung pag-itikap mo yadto, bang mo nahinang inasabutid to. Na, bang mo nahinang penyad to, nag-itikap pagkawamas din, ikaw na inusog ganarul, ikaw na in babae ganarul, bang babae, patuhan iwan papagkahi. Sa bang timbangon, nag-itikap ka, iwan sinyad to, mabugatim maripa,
hinang nagpakuyag ka. Ampay nagitikap ka, isa-isa mura ang kiuyagan. Ampay niyaon, nakapasud ka kuyag, nakapaig ka susa, dihil ka hataw na mga anak ka po. Amo yadto iniamalan, si mga bariman usog, iwan bariman babae, hama sa sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Mga anak ka po intao, aung kanya jasad, aun ruh. Yung pag-agaman na to, damikyan biyad to. Ruhuddin. Inyawalihan siyang pag-agama, amo na yung pag-iman ibang panahon. Inyawalihan siyang pag-agama, amo na inimingat ka. Inyawalihan siyang pag-agama, amo na intao. Himinang biyasin na sabutan yung ayat. Biyahinang sin Allah Ta'ala kan Ibrahim, iwan simyakad kanya. Ummatan, kanitan, hanifan, walam yaku minal musyrikin. Ito mga anak ka po, na apabila yadto, al-kawiyu fi kalbi, amuad timakusog halawang sinatay niya, mabadi din, auruhud din, al-kawiyu fi kalbihi, paanta min ahlillah. Ikaw na yan, ingkalasahan sintuhan, hakabuhi, iwan na kamatay. Namura-murahan, mga anak ka po. Bangmayan kita niyo. Malamin, sinamal, si mga sila. Bariman na kauna, iwan si bariman hamasa na to ini, sabab kaunahan na to. Yari kita niyo hamasa, na lain, na makainunin. Masa na to, mura-murahan, tub-tub na rin to. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin. Allahumma nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.